Kajing temu jangka sarkar ban pen kenriak noi ke petrol pump ke badan ha Anjali, syaki benta jangka upper Shillong Henry Umer haki benta badan ke veterinary farm. Kalau perlong ke seng FKGGP upper Shillong circle, haka lai terik unai lar arja arpulai bandaj air ke dorkas, syau menteri sarkar ubadai kmi ke tenan veterinary and animal husbandry, uba AL Heg ban pen pau ya kajing persya. Habakran sikilat patai kubor President ke Federation of Khasi Jaintia and Garo People Upper Shillong Circle ubak kit bok lang nong plang ulaong. Bakaseng hadian ke jingyok jing tip bakal don ke jing le jurip sop hapadang ki officer ke tenat veterinary bat ki try ke petrol pump ya kene ke jaka ke badan ha Upper Shillong. Nakal yang juga seng ke pen sngau ya ke jing persya jur ban wan ra ke petrol pump ha ke ke jaka ke badai jong ke tenat veterinary bat benrap bakaseng kanom ailat yo nongwei bun yo jaka ha ke tan. Ulaong bakaseng kam persya ban pen kenria ai ke petrol pump syakawai ke jaka nrei ke persya ban ai jaka ha persilong namar ke sngau bakadang don kam ya ketenat veterinary and animal husbandry ban tei ya ki office trai kam ban kentiu ya ka kam rijing ri to ka jingwan jongi mta singi na kalian juga FKGP Persilong Circle jing senrar lang chief of license secretary juga setelbudi pani kelu yu concern minister beri pek kimi ya ka tenat rijing ri juga veterinary ba hek kejingwan jongi bani kendu kolong hadian ba nilayo ke jingtim batikena ba mendiam step kanu ke inspection hapreng ka department juga veterinary ba lakhli bat katu geni ki officer ban ai jaka ya uni petrol pump Anjali ban chef no sapo Persilong bat kata ka jaka ka bagi pan nak yang uni petrol pump Anjali kalong hado khalai jar sanspa square feet ka jaka ban snai untuk petrol pump dia kadangi wani kendu minister ka Singapura ban penpau ke jing persya kabangi daliliru nginom ailat begini ibreu ke mana bar begini yo jaka hapo ke jela ke jungi khamtam ba kidi non tribal mah ngin kerjai mana kata kidi ibreu mana bar ngidi schedule area pakum kalau ta ke veterinary kadang dan kamban penyiar susu iki bobon ki tenat ban sakri i ba kajing kieu joka marba mardi ido ini segi bomta sil limba kajing don jok tiga jaka ko Persilong jok veterinary kan yarap susu ban le igwe pat ki farming ki bang tay mar kadika bodan maka potensial kadu kata ta ka jaka ka balahe kalau hurut surok bat ka bala praktis adu sana lu pot praktis tingi i horkit ordang nak liang joseng nginom ailat bakane kajing ai jaka yu lu petrol pump Anjali budai udo sam sungi bagian aisyat tiga jaka ban snai ka petrol pump tay bo Persilong tiga katahi tiga bana kalian ju minister ma su ong ini ba kani kam hap ko jikbi jugu nomor report khoi kilale data tenat urban affairs ban penhe ya katakan smart city ban wara itu development repair rega veterinary apa kadang ke jaka ka su ai ke jaka ka kum ka construction de government tina kalian ju ni hadian dengan stu ba health veterinary minister omla pak sebekra highway bang ding tenta nomor ka jaka ke Shillong tang omki peni ka jaka dengan sa yadu segi bor ke Persilong wal ada de bani kundu chief minister ne giwe bor gibe kimi ru yang sa shim lik sinjam patikna bat om tang nak lian jo seng ne ngi binti ba kani ke jing ai jaka segi parsela nak lian jo ngin persya or ke ordang bat ni sa mobilize ru da kanu no ka sinjam ke kham tenge la sarkar kam skap ini ke jing dawa jo kemun ban penkeria agni kapom ngin ban penkeria agni kapom peterpom dan po Anjali syata sipo rumia po farm tu po Persilong kamu kanu layak kita jing keren adu ba tim ngam tip ke jing keren nomor bangi nak si ki kot kisla gini ski lihat ski pat ni yo jitip bang mene kan ke inspection ko spuji tingi ngi musim lalet ke inspection ni ko apa ni nduk suwa ya ki bor de khmi tam concern minister jang veterinary pengin tempa ko jing sa ni ko ni kita mo ki habianya min ba snong e nomor katu jing sa ka jaka sarkar veterinary kumno pat ka sarkar kan jaka sikiri simet pinyaman sutu lara man kapur ki brio jungi ki jaka repair ki syong ki sakandang dari sarkar kam juai ki jaka mo tin rei hoi ni sutu ba katai ki jaka kham slam rei adu kan rei penya ki jaka ngso ba nak leo jungi ni so kono ka de galti ba dei ti lara kila mana ya ta ka jaka lara ka sarkar so kluit mesim kala mana is ki jaka ngim dan persa ngim dan kono jing persa ngin nom sa bagan ai jaka po Persilong ya kan po pom beri harnang Anjali Shim ya kakabu sya kalawe ka bakwat bakhya da ka baphiwan man pha pet batsha sumar haka de Shillong Heart Clinic ka badan Hanongram Hills Shillong phila ban phone ne pha message ban bu por yakindo ba Dr. Sinrang Bathian Wadri u Dr. Balapin Tibet haka ban sumar jingpang klong snam ka clinic ka play man ka sngi light no haka sngi ublay na do ka khatway baje min step hado Henry baje janmet